Christy, Abo to Barbie Christy? Barbie Nikki, Barbie Francie, Barbie Julia. Aha. So, tú eres the Black Barbies. Okay. Sa amin na tagaran yung number. Amin tagaran Marina, tempo. Ito Buting- ting like dark hair. Buting Teresa, tama ko ta dark hair, Ah, yung tiki si- mastan. Aha. Buting, lagami mo mas mapuske, Barbie Marsha. Buting Barbie Marissa? Lagami mo I have no idea. Algo ko MA. Malubida tour number. Bunch of Barbies. Sising! Timasyo, pimes. Ok, agora nós vai começar, nós vai assim a teste, ok? Ok. Antobra testa hopi fácil, me vai assim boso pari pergunta. Antobra na lo qual ku boso contestar, essa aqui também tem um quantidade de ponto. Então na final nós vai a base de quantidade de ponto qua di e Barbie nang botar. Alright? Si Misali White Barbie, may tabi delete me. Não, me querer teste dito vai salir sei. Oh, please stop, I hate. Ok, nós vai começar. Qual é o color de paia que tá domina bo closet? Thessaly. Botim ros, binha, blauw of preto? Uy. Bigabisa preto. Preto? Sa. Seguro? Sita of blauw of preto. Mas digo decidir sim, amiga. Preto. 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 Ok. Des, botim 3 pontos. Abo Lilo? Tambe. Botame ta preto? Si. Ok. 3 pontos. Abo, Kiko ta atraebo de Ken. Su actitud y estilo, su sentimiento of y detallista que él porta, su personalidad y madurez, su carisma of inteligencia. El último. Ok, Lilo ta el último. Ano ba kistura? All of the above? No. You gotta pick one. Es un Just más one. importante para Okay, Exacto. Barbara. Vou repetir yung Su biya. actitud y estilo, su sentimiento y detallista que él porta, su personalidad y madurez, su carisma of inteligencia. Te quiere voor laatste? Su personalidad y madurez? Sa? Ok. Alright. Ako, Kiko, kung bota considera kubota na momento que bota toma decisão. Bota decisivo, sempre bo por guia para bo coração, of bo porta dal hopi vuelta na e assunto, of bota usa bo sentido de razão para tomar uma decisão. 3 option tinto. 4. Okay, Dus now bota persona hopi decisivo. Aha. Bay bota sempre guardo guiador de bo coração. Okay. Of bota dal hopi vuelta na e assunto. Of bota usa e sentido de razão. Dimita vuelta. Vuelta? Me te quer Thessaly também dal hopi vuelta na assunto para me que toma decision. Sim, me tama. Yes. Okay. Ang woman's me também sa taman dal well from me to side. Okay. Ako Kiko bota pink of Kiko bota quere ku gente ta pensa dibo. Bota persona hopi cool pero orgulloso. Bota creativo pero un tiki stubborn. Bota introvert pero ku hopi segurança. Of bota persona un tiki harsh pero friendly. Oh, that's hard. Pamita Bay of Day. Me te quiere about a day. Me te quiere focus ku George Pasi te contestar connect pa nos. Me te quiere Lilo ta day. Aha. Okay, anto abo porta me te quiere bota hope creative pero stubborn. Okay, I Yes. can agree with that. But I agree on that? I can Okay. agree with that. Perfect. Okay. Abo Kiko ta bo prome atividad durante dia. Bota desayunar e toma dushi copy coffee. O bota revisa Instagram e TikTok. Bota hasi bo workout. Of bota check out bo email e tambe check kostang ko botin pendiente paku e dia. Instagram and TikTok. Kumi último. Mila Kubo- talag ting full me calendar reminder junto kumi alarm. Kada Junto bisa kubo kita alarm. meeting pending. Amitawa Okay. kay anoche pero may kava calendar dos mita lang to pag-alarm wa Instagram. Ora. Okay, bota revisa TikTok e Instagram. Yeah. Okay, tá bom. Kung bota kiss bo outfit.
Bota check out e klima pa sobra Barbie kuta preveni sempre tabale pa dos. Bota eligi dependiendo de bo estado de ánimo. Of bota plania desde un día antes. Of bota arriesga aunque kuta hasi frio bota pone toch lo cual ku bota gusta. Dus doesn't matter e occasion bota gis bisti lo cual ku bota haya fun. I mean, Aruba po sempre ta calor. Dus, you know, mono meste echt check weather. Dus Okay. het is difícil maar bisa pero na Holanda sempre mi ta check out the weather first. Anto eora kiss me outfit. No, pero kinanta like in the rainy season, bosako to ba itong tiki mas frio, dus er kisas mo na to opta di biya pa bisi un short. No, minta worry. On the rainy days. On the rainy days, minta worry. Minta just sali kong paraplu. Okay. That's it. Na kumita bay, estado di ánimo. Okay, estado de ánimo. Okay, abo. Sí. So mainda minata the same person kumita ta igara noche. Wow. Wow. We know por plan ahead. I've tried so many times and the mainda mitawagan no, that's not it. Okay. It really depends on the day. Pero I'll just go tame ko animo. So bijvoorbeeld si misa Okay. ko may dieta druk. Sí. May dabay pakita foi a noche pro me. Yeah. Okay. Awo, como bota describe bo style? Bota preppy pero hopi aesthetic. Bota creative ko un touch of vintage. Bota sporty y casual. Of bota minimalist pero classic. Minimalist and classic. Okay. Abo Lilo? I'm thinking mas sporty casual. Sporty Not nothing casual. trashy. This. No trashy. Lilo. Okay. Awo, no sabay ka ng party final. Alright. Panos rundown e results Oh nang. Panos wak gosh. kuha Exciting. Barbie ihene ng kita. Hende ng ki. Holy hende ng ki. A lo menos hasta hindi. Exactly. I appreciate that. It feels like a step up. Step, yes. Okay. Eh, mi naman saludos pa. Uritame, hey! Me está contando e points nang. Panos wak ang base di e points nang. Magkano yung pregunta mas? Lagami ka quieta. Si be nice. Yako e porta hopi option. Aha. Diferente Barbies. Okay. Dus, ahora kinag. Thessaly tin 64 points nang. Da su contesta nang. Anto Lilo tin 78 points na su contesta nang. Okay. Dus, ahora kinang. 60. Okay. Thessaly abota e Dr. Barbie. Hey! Yes. You go, girl. Abota e Dr. Barbie. Aha. Anto bra. Kika Ben. I know, say hi. Lilo ta e Barbie astronaut. I mean, I get it though. I get it. See? See, ito actually pasta me, but hopi you like the tech, the science, That is true. you know. See, there's Yeah, Adventurous. Ay, me gusta biology. bogos na práctica biology. Bopor, please stop. Nossa família não tá escutando. Bopor, please stop. E cos amay foi aire ginanda. Let's see. Bawag, But ito exciting. pas, ito Ito yung pas. description di tipo Sa- ni Barbie ko to sa Save mo naman lang Dr. eh. Barbie because No, Blah, blah, anything echt un description. Ito Pero is- mana, chiquito to escucha, Josh. Nada da dyan chiquito, Thessaly. Ito ay dalbo. Basta yan nilenzi mo na to chiquito. So wait, to? Mas ko sa to take no, or? Yeah. Hello, hip hip. Hup, hup. Aha, wala ko ka nos kikamen off. Kika na to explica? No, esa ita results. Exactly. Basic results. Correcto. The sa Thessaly ta Dr. Barbie, ang dobra Lilo ta astronaut Barbie. At no sa penso too far ahead, no sa penso to renombre na di different Basta Barbie. wa? Ito na, Si. profession Barbie. Exactly. Exacto. Eh, meron man kemen, lenzi kemen, Ashanti a comprende. Dus si Ashanti comprende, turhende comprende. No offense, Ashanti. We love you. Ay. Pero na, siguro ko si estreno di Barbie ta pronto iturhene ta talking only about Barbies. Yes. Ang sobra. Ito ads ko mitawag ta di Barbie. Mi tambi. Mi Si. explore feed the Instagram ta kung Barbie. full Barbie. It's only Have you heard Barbie. about Barbie? It's a Barbie It's a world. Barbie world. And it's a plastic world. Hey, hoppy plastic. Ay, na, pero kinanos ting in new hits di